نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murah-murahan mga palanggungan agama Islam, insyaallah ta'ala yang kita niukatan hatiranan, serta si mga sila amin imaalop waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na inyan dimurungog, akapupuan, akarimbarimbahan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Panghinduaan na to, patuan na to Rabbul Alamin, amuyin, mamakbuling katantan, hajat na to, labay ring harida niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, halaw man sing kabuhi na to. Damikyan day sabi mga sila, amuin si musugpat ka to tanyo ring ha mga social media, Facebook, in YouTube, Twitter, iban na si mga kaibanan long ta gadget, haamin mahinang parsugpatan sin kita ni katanta insyaallah, murah-murahan papagbarakatun sin Tuhan at Rabbul Alamin in mga kapanya panini. Amin salukay na to dirihilan kaya iwan kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala sumaplag in akaman niya dahing hapar sa baban si mga kapanya panini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini amuin pengajian na to tafsir long takay na pusan surah amunain surah Maun daing hajud ammah at iniyain ini kalau maubos na to na insyaallah subhanahu wa ta'ala hihaon in jud ammah habalik pengajian amin nakabutang long taha waktu niya insyaallah ta'ala makalain na kita niyo pa amin juds long ta makaon na rin kaniya juds tabarak insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai na isab dumagpak pa amin kahinapusan long ta ini atawa panagnaan sin juds ammayaon kaing katubtuban niya insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya amin biya-biya na hadjahad to sampai matangbos na to in Quran mahamulya pa amin diin na hitawfiq ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala kadar sin dihil niya ka to panghati insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton niya labi-labi na tuod ka to tanyo in mga pangadyan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in suratul Maun ni maug siya doon ha Makkah al-Mukarramah in taud sin ayat niya 7 in mga ayat na sabot doon hay insyaallah subhanahu wa ta'ala biyangkil doon haon sin Tuhan na Rabbul Alamin in dua tumpukan deng ha mga manusia haamoy in long ta
tumpukan dahil mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban limalawagdan, bang biya diin in hikalubo nila sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin amoy in katantan, nikmat sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amin biulakay niya halaw man sing gumiini, hasupaya in mga sila amin na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, masasaw nila sarta doon haon amoy in laung ta mahinang sabab sin ikalugi kanila sa buat malaing kaninyang katantan, di mamakbul hamanga sila matan-matan in pagbabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta limalag sindan biya diin in hikadawhat nila si mga kanikmat-nikmatan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaruan na tumpukan si mga sila munafik, amoy in wayroon nagmaksud sin katan sin amal nila ha ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan in kakahinang nila pakita-kita sin amal nila, lawi-lawi na tuod ha sambahayang, iban na pasing ka mga kaiwanan, hihinangon ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, na impanagnaan lang tatumpukan doon hay ni amo na yung mga sila nagkukupur, hati niya nagtatabon sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin palabihon nila in akaliman pikilan nila doon, haparkala pag-agama, amin hiluos nila, bangman amoy yaunin maagad, na doon hay ni piyakita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila nananayma simpang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya diin in kaari-ari na to, kumila kanila, kimita kanila, hasupaya ri makasingod, in mga sila bariman, si mga kakahinang nila karna in sila yaon, hambuk deng hamanga, ini makananam sing kalugian, balkala-kalaan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kay napusan sin waktu. Damikyan yung mga munafik, amuin mga sila naliligap doon hayaon halawm sim pagsambahayang nila, amuin mga sila di magtutunay sin sambahayang doon ha amin waktu mapatot hitunay, damikyan doon haon amuin hitindog nilang piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in luparagbos sa jasin hinang, sumakawa wayroon maanayad to halawm simpangatayan nila, bangman hadyain sila kakitaan inyaon naghihinang sila sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na im mga inikatantan diyanji sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila ri mapinda ri makapagtawbat halawm sing gumiini, diyanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala indo tumpukan ini sin pagyanon ha bahasa Arab al-wail wal halak. In narka wail amo na imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kasahabatan niya sin pagdatong niya pa Madina, aon himulangkad diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya subo na yung mga kasahabatan bang diungog, inagi kaniya Allahu wa rasuluhu a'lam. Amuralong niya in nakaingat in daak sin Allahu ta'ala, iban sindi maak kaniya mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaong niya aon bato hiulog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hataas langit, dahing hawak to sin pagpapanjari sin langit iban sin lupa, iyam palawng niya di magpakbihaon madto pabuli bulatak sinapinar ka jahannam, imbato yan to. In sa kaula-ula beita kato taniyo in lawm sin narka jahannam, nabiya sin lawm sin amin bato yadto
insuran niya rin hawak to piuklas ding hataas sin langit, sampay amoy di magpakmad to pabuli bulatak, bihad to inlawom sin amin narkawail, susuran sin mga sila dua tumpukan ini, iban kajuljanaan doon hayaon, amunain siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Timagnain ayat na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'ayta alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin, الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ara'ayta alladhi yukadzibu biddin. In khitab para Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya luparagbos labay reng hapangasubo, sarta doon haon, in aasubuhon, amin biya sa pantun, inu-inu siya singkatan pakaradyaan, sarta baya niya umingat bang unubaha impagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kaula-ula lang sintuhan na to Rabbul Alamin, hal arifta alladhi yukadzibu bil jazai wal hisab fil akhirah. Uno ya Muhammad, kaingatan muka mga sila nang himuting sin pagtungbas, iban pagbista sin ammal, sin hambuk pahambuk dito hadlaw akhirat. Hal arifta man huwa, kaingatan mo ba bang Hesus sila? Wa ma hiya awsafu, iban kaingatan mo kayong sipat nila bang biya diin? In aradta ta'arifu padhalika alladhi yadu'ul yatim. Na mga sila ini, kung mabaya imingat bang Hesus sila, amo na mga sila biyay takdun haon alladhi yadu'ul yatim. Amo na mga sila mga ngagpang, labay ring haamoy in pamisuko bihan ha mga anak yatim. Impagyanon doon hay ni di madyatu hatimpo na kauna mga kataw tay manghuran, tungod papakaradyaan si mga sila anak yatim, in kabiyaksahan na in mga anak yatim, in asalan nila mataudalta. Amoy in makao na mawapat in ama nila, wayroon pa agon si masangpot in pangumulan nila, halaw man sing gumiini, aun waktu yadto pa halaw sintian sin ina niya wala pagimuwa pa dunya, mawapat na in ama, manjari mataod alta hikabin sin ama yaon ha mga anak, laungta doon hayaon, na manjari doon han sumud in mga taymanghud in kampung, maun paamoy in pamilyaon bang maabot na mapatay, sarta magmanja doon ha alta sin yatim yaon, but in tag alta sin mga yaon hikabin yaon katan, aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung mga bata-bata yaon. Sa sumakawaon aturan niya biyabay ta katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila amoy in bang mawapat in ama nila, aon doon haon gumanti magjaga sin alta yaon, sa kira-kira lang ta jagahan niya yaon, ayuputon uno-uno ng pag-usaha, pag-ubos doon hayaon, bang im mga bata yaon sumangput na, at niya makaingat na magda sin
alta yaon bang biya diin in paggasto kaniya katantan, doon hayaon hikadto na kanila sila na magdasin mga alta nila. Sumakawain nagjato, inyaon hipag inumakan sin family, sin amuyin, laungta kampong sin amuyin, iniusog laungta nawapat yaon, sila in magmanja sin alta yaon, sampay sin amin balo, di nila misan dihilanbihan sa bablong niya, hasara nila, aturan nila, si mga tao jahil na kaunayad to nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, di sila magwaris at wayroon ini waris sin mga kababaihan natin, ya wayroon bahagi nila atungod yan. Nain ini kataan aw na aturan ha agama Islam sa sumakawaid sila, di sila manay maihayad to, hangkad na lang niya in sila nang himuting sin adlaw sin agama. At pag anong adlaw sin agama, amo na in adlaw akhirat kahinapusan, amin wayroon nakawa sa singkatan piya panjarihan buok dakuman in tagakawa sa hawak to yan, amo na in Tuhan na to Rabbul Alamin. Naroon hayaon laong niya, biyeta doon hay ni, im mga sila ini, amuin nangihimuting pa, amunain agama. At in pagyanon doon nang himuting hatungod sin, pagtungbas, iban pagbistasin, amal, amunain adlaw, kiamat. Naman jari, laong ta, in sila yaon, doon nila na kana naman in pakaradyaan bang sila hibutang na palaunsin kasigpitan haadlaw kana in mga yadto. Naman jari lang niya roon haon, biya sa pantun gipiton nila in mga anak yatim, di hikad to imparsukuan nila, di misan pakaunon bihan, sin alta nila yaon. Nakalando in kaikot si mga manusia yan. Sabab lang niya, doon hayaon biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia kakitaan mo maikot, amo hindi siya mangdihil sin alta niya. Bihan. Napagga inyaon, alta sinya timyaon, bukon kanila yaon, pag ubos indihilan sila pa isab, amin tagdapo kanya, ubos din lay karhil, nakalando ing kaikot si manusia, amin hipag ikot nila, imbukon kanila. Amun siyahan in mahunit, parkala, ay ikaw, mag-ikot simbukon kanila. Biya din na lang ng mga manusian, makarihil ba, makatawang nga mga tao bang alta niya nalugya, misanin bukon kanya, hipag-ikot niya pa. Amo yan in luparagbus nila, yung mga sila yan. Na padalika yadu'ul yatim, amo na yung mga sila, ini hapaan nila, in mga tagdapusin alta yan amo na yung mga bata-bata doon hayan, sarta doon haon amuin biubuka nila dahil hawakto pawakto di maka ini bisara sing kapatut nila roon hayan, sabab sila in nagbabaya sinbukon kanila in alta yaon. Ubos sumunong ayat biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. In mga sila yaon, amo na indua tumpukan beta doon hay ni, mga nagkukupor, imagine mga sila munafik, di tuod sila makapikil tumabang ha mga tao barhajat, amo na yung mga tao miskin. Wayroon halom sinu nila amin tumabang, gamayan inyaon katantan na hapaan nila pa, bihan, pasal sing kaikot nila. Ang kanini daran siya sabot indua, tumpukan mapatot pagtuyuan si mga sila bariman, tabangon,
iban hiruhaling kapatot nila, daing ha mga alta, at tawaring ha mga rijiki, daing Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan piya taod sintuhan Rabbul Alamin, bat aon kapatot si mga labi-labi na indua ini, tumpukan ini, amo na in anak yatim, iban si mga miskin, bat doon hayan in lalabayan, sin karayawan, sin hambok tao, nagaalta hababaw sing gumiini, mahinang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, matarang doonhan, biyata katutan niyo, ingkatan kawhi sin Muslim, bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hauujian iban tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya diin, in hikahinang sin nikmat sin Allah ta'ala yaon halawman nila, mahinang doon hayaon, ibadat bistahon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Sabab inalta kataan dahil hatuhan Rabbul Alamin, ayaw alta misaning ginhawabaran tiuk balansin alta, Allahu Ta'ala rin tagdapo. Kita rin kita makapagbaya misaning ginhawabaran ta. Di kau misam makatanto singkatan kahalan mo, amin lang mo bihay ni bihayad to, mahinang kuinyaon, hinangon kuinyaon, ing katantan subay mo, pangayoon pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala in gaos iban sin waktu mo doon hayan sabab Allahu Ta'ala in nagaganta si mga yan kataan. Mataod saan magjato hipagdihil kato sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala pamintangan. Aun waktu rumakaw tukon hamano siya alam mo magbak kita habihay ni waktu. Ubos doon haon, aun waktu rin ka mo makapagbak, mahita sabab bukon ikaw yung nagbabaya sing ginawabaran mo. Subay mo ing katantan, hibaid pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in kita, bang kita no maog daing habay ta, subay hadya kita, mamaid hatuhan na to Rabbul Alamin, mamayta. Ya Allah, ipagtawakal ko imbaran ko kay mo, ikaw yung magbaya. Duli ako hamaksud ko, kabayaan ko hinangon. Kana, kabalikan ta na isab doon hayni in hadis qudsi biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, abdi ana urid wa anta turid wa in radita bima urid aghnaytuka amma turid wa in lam tarda bima urid at'abtuka fima turid wala yakunu illa ma urid. Laong niya ipon ko, aun kabayaan ko, aun daysab kabayaan mo. Narangkaw long niya magrida sin kabayaan ko, doon takaw rihilan kasannangan hakatanaman mo. Bangkaw isab di magrida sin kabayaan ko long sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon takaw dihilan kabinsanaan hakabayaan mo iban wayra maakadlaw sin Allah ta'ala mo rin kabayaan ko. Nakita ko yan. Hasabab yan subay hadya kita amuin simusukat tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod inyan daranta siya sabot patuhan na to Rabbul Alamin sa kira-kira lang ta makahangpo tagpito tiap-tiap kauhan tagupat kajam halom sindum iwan adlaw. Naamo yan to. Napag-ubos doon haon siyugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pawailun lil musallin. Siyuknaan na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga magsasambahayang doon na ini. Isin siyuknaan doon na ini, amo na yung magsasambahayang alladhina hum an salatihim sahun. Amin magsasambahayang hipo sing kasasawan in laong pangannal nila, imbigi jantong nila, sasaw, daing hawak to pawak to. Isin pag yanong doon na ini, amo na yung mga sila, munafik, iban si mga sila, nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab,
indua ini biya sa pantun agad sibuing kakahinang nila. Hatungod sin parkala, biyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kafir, doon sila masapat himinang haamuin katanaman nila. Munafik doonhan, himinang sila sumagawa pakita-kita ingkatan. Pawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Amuin mga sila ingkatan hinang nila pakita-kita. Marayawin bang mukitaon inhibal nila pagda nila sin sambahayang sa sumagawa wala yaon si mampay palawm sin bigi jantong nila. Sabab mayta, sasaw sila. Hangkan na, in mga yan katantan, biyayta si mga salapus salih. In agi nilalang niya, Alhamdulillahilladzi qala an salatihim, walam yakul fi salatihim, li'annahu law qala fi salatihim lakanat fil mu'minin wal mu'minu qad yasu fi salati. Laung niya magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala kapudjihan kaniya. Amin siyabot niya roonhan an salatihim, an kalimaan, walam yakul fi doon halawm sambahayang nila sa hapag sambahayang nila. Sabab lang ni bang biyayta doon haon, laung niya, fi salatihim, inyan laung niya manunjuki pa mga sila bariman. Ampay ni laung niya iyan, laung niya ang salatihim, manunjuki pa mga sila munafik. Manunjuki pa mga sila, amuin wala. Miya makadha aturan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan law niya, kakilahan mo, kakitaan mo roonhan, impag-ianun dunhan, piagbiddaan si mu'min, iban sin munafik, in sila laung ta sasaw in pangatayan nila. Ang pimbar iman dunhan, bukon sila nasasaw sa aun waktu kalupahan nila in mga hinangon nila laung sa bayang. Hangkan na laung niya in mga bariman, bang sila na laung magtuytoy sila makasujud sa hawi. Magtuytoy sila bihan makatumtum sin hinang nila wala kimugdan. Wala nakaamo. Bihad to in mga bariman, mga katawtay manghuran, haakama Islam. Amo yan impiag biddaan sin bariman, iban sin munafik. Na doon hayan laung niya, pakita-kita in kanila katan, amuin sumambahayang sila laung niya, haunahan si manusia katan, pakita-kita, hasupaya laung niya, in pamista kanila, na laung niya in mga yan, tao sali tuod. Matan-matan, amuan mga tao, ini nag-amal sinamal sali. Uwos lang niya roonhan bang mo aturon in hibal nila, biyalo paragbos lang niya, iaunin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, hipo. Mahita ito lang niya, hasupaya sila, tukuron si manusia, ay ikaw nakalanduin kabuga sin tao ini, umalup pa Tuhan Rabbul Alamin. Pag ubos lang niya roon haon, bang sila magsarak ka, amuin kabayaan nila, tiyatakaran nila rin hakabtangan si manusia, lang niya intaw yan, basta, waysan lang na sibu niya. Amuin nakalando in kamura sin tao yan. Nabang siya makarungog bihato na nakalando in kamura, hiubos in katan diara hiruhal. Hamano siya. Yaon amin nakakikita kanya. Sa bang sila magduwa-ruwa iban sin tao, biya na ibutang tamiskin, wayron tod inu-inu niya, wayron pikilan niya tumabang. Amo yan in luparagbos si mga munapik pag ianundunan. Na, bukon pahadjabihad to mga katawtay manghuran, in sila pakita-kita, sumagawa mangagpangpa, singkatan, pakaradyaan, sibi-sibi, amin agad di na mapatut mo, ini tampanan bihan, tampanan nila.
Amin biyayta doon, wayamna'un al-ma'un. Amin agpangan nila pabihan, ingkatan mapatut hitabang hamano siya, minsan sibi-sibi hapaan nila, di pajatuhun bihan. Dukaing tao ini siyukatan bihan, tawang sumud yung mga yaon tumampan bihan, ay mo lang ni pagtabangayan. Ay nakaw tumabanghan. Way salong niya, laki niya. Inyan mga katotay manghuran, jimadya totoo dyan na jaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangaon kakitaan si mga sila nagkukupur pa Allah Ta'ala. Timay masimpang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langon sing katan, ay ko magtabang. Ayaw tuod ka mo tumabang ha mga yan. Ba't bang yan di niyo tabangon, migsan dengkan Muhammad, mutasan. Ba't unuin hikatabang ni Muhammad, doon kanila yan. Muhammad, wayroon kaus ini gaud gagas niya. Bihan, malamas siya. Wayroon usahan niya. Nabihan in paghinangon si mga tao, ini di majaturi kato. Parkala pag-agama, bang kakitaan inyaon kakunahan, ini magparayaw sinamuin, pagpalanyot sin pagpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kakitaan in mga tao biyahaon mabuntul harap patuhan Rabbul Alamin, ang painhinang yaon magsulang iban sin hinang nila, ay kolong niya magtabang kanila yan. Ay kung magtabang, nganan nakaw sinuno-uno hingan kay mo. Bukon kita lang niya hangka agaraniban sila yan. Dukain sila, ay kung magtabang kanila. Amo yan, inji majato halawman na to. Hangka nabiyay ta doon hay ni. Laong niya, wayam naun almaon. Laong si mga magtatapsir, manampan hamanos siya si mga kataan, manafi' al-yasira. Amuin kamumpa atan may sanda kuman siwi-siwi. Hapaan si mga yan katantan, di laong tapapatabangan im mga sila, miskin, ando kailo. Doon hayan. Sampay biyeta doon haon. Min kulli ma yusta'anu bihi kal ibra. Ay ikaw? Misanda kuman lang niya siwi-siwi, min hikatabang sin kabuhi nila. Katawang sin uno-uno na hipagmarayaw nila, haamuin kakaus-kausan nila. Bialang niya sin jawom, di misam makabus. Di makabus jawom. Di makabus kapah. Di makabus anglit. Di misal lang niya makarhil, misan dakuman asin, lara. Bihan. Al-paas, wal-qidir, wal-milh, wal-ma' di minsan hangka tubig, di minsan makarihil. Bihan, imbiyay ta si mga sila magtatapsir. Yamna'unan nasa manafi'a ma'indahum. Amin yaon, doon hayaon. Aun taon na rimihil, hapaan ninyaon, langon. Ay kung magdihil kanila yan. Malupasan lang niyan mga katabangan mo yan katanta. Ay naka magdihil kanila yan. Na amoy ato mga katawtay manghuran, ini luparagbus nila. Amo na biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, panawag-tawag ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya, ara'ayta alladhi yukadzibu biddin, ay nakakita na ba kausin amin tao nang himuting paamuyin, ini agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag yanong doon haon, nang himuting paamuyin adlaw pag, tungbas iban adlaw pagbista sinammal ha adlaw akhirat na amuyad tu impia kita kato tanyurun ha amin sura ini nakalubaha nakakita na kamo si mga kahalan si mga ini nasabot ta na im mga luparagbosin sila bang halaw magibadat biha amin yaon kanila bang mukitaon ing sipat sa rayaw-rayaw sumagawa wala si mampay palawon sin bigi jantong nila inyaon. In ka-Islam nila, si mga sila munafik, yari rahaygad simud nila, iban haygad simud sin mamimisarahan kanila. Wala si mampay palawon sin bigi jantong nila. In pag anggaw ta nila sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bihad to. Nahasabab yan, wayron mahasil nila,
buat malaingkan amura insyabot doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyata ka makanila amunin ng narka wail iwan sin narka jahannam bubutangan si mga sila dua tumpukan ini amuin wayroon tuod mahasil nila hang sulag uno-uno kasannangan hadlaw akhirat sabab wala sila nang dihil kasannangan hapagkahin nila manusia dan dihababaw sing bumi ini yaon doon kanila in kaikot na in kaikot imbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala niya wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi isiyo-siyo in nagmaikot impiyag maikutan niya rin hawabaran niya narangkaw laungtain ikaw mura in Allah ta'ala lawiin kamura niya bangkaw pati sarak ka lawiin Allah subhanahu wa ta'ala dimihil kay musing katan kakunahan mo. Hangkan na sambil biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Biyayta kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang biya diin. In alta yari halawman na to yan bukun saan kato kata. Nabangaon doon balabi-labihan na roon bukun na kato. Kadabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anfiq unfiqu alaik pag napakakaw hasupaya lang sin Allah ta'ala kanapakahantakaw sabab bang inyan katantan piyag napakamu muna paginawabaran mo maun pa ahli mo ang paon paruon mapatut mo napakahan inyan katan bibis taha usog naglag sin kabuhianan yan sarak kaniya paisiyo-siyo na kiatukbalan niya sibu da family niya anak asawa niya iban na sin katan kiatukbalan niya sin mga yan daing hamanga alta sin Allahu ta'ala piangandul kaniya hati niya amal sa lagu-lagu hangkan na aun waktu bihan long sin magbibisara atin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagmaso sa parasul sallallahu alaihi wasallam kailo im mga miskin-miskin. Malamma. Laong niya nakabidda to di mga taurayahan ini daing kamu. Ya Rasulullah. Uy, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may tayad to. Nalaong niya in sila ini dia sin Allah subhanahu wa ta'ala kami katantan magsambayang. Na nagsasambayang na isab sila. Nagsasambayang na isab kami. Manjari diaak kami papagpuasahon, nagpupuasa na isab sila, nagpupuasa na isab kami. Uno-uno indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang na sila. Biha, na banglaw niya aon naraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, runhaon biya mga maghadji, nari kami makakaos. In sila makakaos sila. Bang inyaon parkala na tungod pa amin alta panaogon din kanila in sila makapanaogin kami wayron kapanaog. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kamo. Hinduan ko. Bang niyo ini mahinang na kamo na in sarew-rew manusia. Hati niya hinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magdikir puas sambahayang. Bihan. Napagkita bihan si mga taurayahan doon. Aming mga taurayahan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkita nila bihan. Long niya uno yan. Impaginangon yun. Nanakbayta kamo in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang namun ihinangon na kami na inin mga sarew-rew manusia. Naman jari si mingod na isab kanila. Na, yad to na isab sila way na tuodlong nila. Bang biya kato daw kantay niya mga dayahan niya. Nasampay biyetaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katantan sibu da kamo papagsibuon sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sibu dain maksud niyo katanin hinang niyo papagsibuon da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala naamo yan sabab impag-amal amo tuod yan impiyang daakan kato tanong sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi makakaus doon han himinang haparkala wayroon doon kaniya
wala nabista sin Allah subhanahu wa ta'ala kawajiban kay mo to. Aun kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw lang tahabihad to imbutang niya, misanim magsambahayang bang muri nakakausan hitindog, na inhinangon mo, limingkod ka. Bang muri kakausan hilingkod, misan nagkukulang, ayaw hadya tinggali ang pagsambahayang. Inyan katan aun kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narang sibo-sibo impamandog niyo, inkusog sin baran niyo katan. Wala nagbidda indayahan ni si miskin, subay in sambayang hitindog haamin aturan tuod piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hitindog marayaw, doonhan, amin nagaagad doon iban tumaknina niya. Rumuko doon damikyan nagruruko iban tumaknina niya. Tidal damikyan bihad tura iban da tumaknina niya. Ini sumujud bihad tura katan, limingkod sumujud, timindog bihad to katanta. Nahabihad ting kahalan, maramo ing katanta, namin magsibo in katan habihad to. Inyad to bang sibo-sibo sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa imbiyay ta doon hay ni, amuin kabidda sin mga sila dua tumpukan na sabot doon hay ni, amo na yung mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta bukon sa jari mamarahya pagkupuryaon, manghapa paha mga tao, ando kaylo amin kulang daing kuat niya, hakabuhi niya, doon haon hapaan nila, di tuod yaon nila pautawon, da hindi hababaw sing gumiinilong tadihilan, amoy in kasannangan, labi-labi na ang halauman nila, im mga yan katantan, wala nila to, ini iabutan doon hayan pasalsin in maksud nila roon hayan asal bukon amoy in dumawhat sing kasannangan ng Allah subhanahu wa ta'ala may ta sabab in katan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw susungon piyang himuting nila katan wala sila nagparat sa yarunhan ampain kita amin nangakakubar iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala na in kita na mamarat saya singkatan ilmul ghaib hatat kala inyaon biyayta sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala piyagparat sayan nato naroon naon maka nato itungbas singkatan amuyin tiyatapok sin Allah ta'ala tiyataw niya yadto hamahuli adlaw amunain katan gaib kato tanyubya na sinsulga wait na to pakikita iwan singkatan kasannangan halawm sulga, wala na to pamisan na angan-angan. Iwan sin uno-uno na, tiyata ka masin Allah Ta'ala, wala pamisan kerurunguhan sintay nga na to. Amuyan mga katawtay manghuran, habihad tuin kahalan niya, na in mga ini aun wakturi na to kaingatan, in mga manusya nagsisipat-sinsipat biha ini, na inyad to, bukon na to kakunhan tamaglawag, sa parayaw nato na hadya pakanya in kakahinang nato amiin di kita mig daing hatiranan panghindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat siya yanin diaak magpatarang kato sin hinang amin hinang kumugdan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihad to subay in maurul nato katantan bukon amuin lumamod kita magpikilan doon hanbang biya di ini ni karayaw kato hatungod sim pag-ibadat. Di subay ra kita tumaallok maun pakatan amuy in siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala tumaallok maun pahinang piatar rang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab siya in mattan dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpalahil sin hinang katan asupaya in kita niyo sa masibo makadawhat sing kasannangan ding Allah subhanahu wa ta'ala amin way piagbiddaan laung tasin amin tao miskin iwan sin tao laung ta hipo sin amuin pagdayaroonhan hatat kala yaunin pagtulong tawang yaun donin pag inu-inu sinambok pahambok ka mga sila kaybanan mapatut tabangon yaun day sabing tumatabang inyan katantan mga katawtay manghuran papag bayon matara kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dito adlaw akhirat makapaglundang panunda kita niyo iban si mga sila insyaallah subhanahu wa ta'ala na doon hayan subay na to ipatun in ginhawaran na to
doon haamin daran kita nangangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala daing hawaktu pa waktu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin yaon subayri maig halom simbigi jantung nato sinwayroon pagtag-ipunan nato buat malaing kanina Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wayron pangangayuan nato tawang buat malaing kanina Allah subhanahu wa ta'ala katan sin tatabangan. Misan pa yaon kita mahamano siya timatawang yaon niya onday ha Tuhan Rabbul Alamin dain puunan niya kiyaon hadyakan niya. Na inyan katantan subay didto hadto in amoy in mapangannal nato Allahu Ta'ala in nagdihil kato sing kasannangan nato di halom sing gumiini. Labi ruba na tuod kasad ng antiyata ka makato kaniw katan didto haadlaw kana na muramurahan papagbarakaton kato taniw sin Allah Ta'ala in wakto na tuha biyaon insya Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan in katan paglugto na to ini kami ibansin kamuyan papagmisraon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin sambatan ko wala kita niyo nagkikita ihawak to biyaon insya Allah subhanahu wa ta'ala papag kitaon da kita nyo sintuhan na Rabbul Alamin haadlaw kana misanda ko man hasuwara karungukan niyo yan kalu-kalurain para sa babansin suwara yan kakilahan niyo bang hisiw in mga kakuruhan na to da hindi rimihil sin pangadjian bihan insyaAllah subhanahu wa ta'ala inyan kalukilan kita niyo taufik sarta buton na to pangayon dengan Allah subhanahu wa ta'ala in taufik niya kato sarta biubuot na to daing kaniya katan in rida niya bat sambatan na si mga sila magpamung mga salapus saleh di hikasud sulga in taod sin amal in hikasud sulga rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno siya magrida doon hinang kimukugdan kabayaan niya bihan yan hangkan nabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in bukon in kitaon pasal sin taon sin amal sa doon haon misan pa yung kaonan niya tiyo bang man mo tiyo tutukan imaamo doon haning kakahinang khairul a'mal madama alayhi wa in qalla amuna in hidang tiyo tutukan mo haamin na siguro mo inyaon mattan biyayta daing Rasul sallallahu alaihi wasallam misan na siya tiyo bihan yan narahon na to sin hakot-hakot sanam pag-ianon si mga kamaasan bang man kimukugdan kita niya inibautan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iwan sin pamiat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waktu ini insyaallah na rito na timubtub in pangadyan na to na muna mangayo kamaapan in makulang niyo bang sa upama in mga kabtangan sing kami biya luparagbos wala doon haon biya mga simiha parugaing na inyan insiha niyan daing kamo iban syaitan nawang siya biya mga nag-inibatok iban sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan taufik sin Tuhan na Rabbul Alamin kato taniyo iban hidayat niya na muramurhan papagbarakaton kato taniw in waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na manghumbaid ako kaniyo katantan sarta inyaon pag balikan da kuman sing kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله